So macam itulah tadi kita dah cover there are several, as you have observed, banyak sangat risk of ergonomic risk yang kita boleh observe lah in your workplace, depending on where you're working, what type of equipment you are using, apa furniture yang kita pakai, and in your case, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata di pejabat pun sama juga. Kita nampak macam kerja duduk je kan, tapi sebenarnya sangat banyak faktor yang kita boleh tengok untuk identify kalau ada ergonomic risk in our workplace. So alright, so habislah kita punya modul untuk petang ni. So thank you very much for your time, for your patience. Do you have any other questions that you would like to ask before we conclude this session? Kalau tadi mungkin carpal tunnel syndrome adakah termasuk dalam kategori ini? Macam mana? Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome, very good. Okay, carpal tunnel syndrome dia jatuh bawah musculoskeletal disease juga, dan kebiasaannya dia ada disebabkan oleh repetitive motion. Dan biasanya kalau kata repetitive motion ni, kalau kata in terms of desk job, dia sendiri jarang tau. Dia biasa akan dapat kat siapa tau? Orang yang kerja dia sangat exerting tapi dia pakai tangan. Contoh tukang jahit. Biasa orang yang kerja desk job tapi dia kena carpal tunnel syndrome, dia ada satu habit. Cuba observe. Dia suka menaip dia punya wrist ni, dia letak dekat meja ataupun kat bucu sini. Dia suka macam tu. Dia rest dia punya wrist. Dia rest dia punya wrist dekat bucu meja atau dekat atas meja, dia suka macam ni. Oh, maknanya sampai ada keyboard selalu macam tu kan? Ya. Macam ni? Yes. Macam tu. Macam ni pun tak boleh? Macam tu okey sikit lah sebab dia kat sini. Tapi ada orang macam ni. Dia rest dia punya wrist dekat atas meja. Macam ni. Sebab apa? So what it does, it compresses your, kita panggil dalam ni ada satu terowong lah untuk kita punya, yang ni otot jari ni duduk kat sini. Otot ni kat sini, dia punya tendon yang lalu kat sini tendon je. Ni tendon saja semua. So this contracts here, then your finger flexes. So terowong ni yang bergeser dengan meja. So kat situ dia jadi bengkak lah senang kata. So ada bengkak kat situ. Jadi bengkak dia akan jadi kat mana? Sini. Dekat dalam ni. So bila dia kita akan rasa sakit lah. Yang selalu bengkak kat sini ni apa? Itu kita panggil apa? Ada nama ni kan? Ni yang kat sini. Could be a nervous issue, could be kena tengok. Saya tak pastilah, kena tengok. Di Coven sebelah sini. Dulu macam tu. Dia memang macam bengkak. Kenapa ada any factors, any reason why you observing ke tiba-tiba jadi? Macam masa tu, sebab itulah tadi yang sebab ada OSHAS tu kan. So kita pergi macam masa tu lah, masa one of the training tu lah, kita identify lah, patutlah aku punya ni bengkak macam tu. I pun tak ingat exactly because it was way back then, tahun 2000. Masa I bawa Malaysia. Okay. 5 tahun sudah. Could be several reason. Mira belum lahir lagi. Could be several reason. Boleh tak? Could be several reason. But I don't think unless could be several reasons lah. Kena tengok balik kenapa. But usually kita akan observe masalah macam ni bila carpal tunnel syndrome macam Dr. Aida cakap tu, sebabnya kita panggil impingement, kita ada compression tu, and then prolong use. Lama-lama ni kalau yang tukang jahit tu memang tak ada compression, tapi memang dia strenuous. So macam mana nak tahu kita ada CTS ke tak? Buat macam ni lah. Kita panggil Tinel test lah. Lagakan belakang tangan tu rapat-rapat sampai tangan kita jeti. Sakit tak kat tengahnya? Ada rasa tak sakit? Cuba lagi tegak lagi, tak lebih tegak lagi tu. Kalau rasa kat situ macam tu kena tegak T macam tu. Ya, aku minta tegak lagi. Rasa sakit tak kat bawah ni, kat dalam ni? Tak ada, okey lah. Exactly there lah. Kadang-kadang dia belum rasa sakit tau, dia akan jadi rasa macam tension. Rasa tegang. Yes, rasa tegang tu dia nak kena lah tu. Kena lah. Kat sini lah. Yes, kat tengah ni. Rasa kat sini je lah sebab kita stretch, itu stretch. Itu bukan yang kat tengah ni. Okay. Macam mana nak release? Alamak, ini soalan. Okay. Nak release nak release kan, dia sebenarnya kalau ikutkan sekarang ni ada several nak release soalannya exactly. Kalau sekarang ni orang malas, orang pergi buat operation je. Dekat sini dia ada retinaculum, macam saya kata terowong lah. Terowong tu dia penutup, dia orang akan potong terowong tu supaya dia akan release dia punya
tendon tu, dan tendon tu tak terkepung dalam tu lah. Dia potong, dia buat apa? Dia buka terowong tu. You still have skin and structures on top, so tendon tu tak terkeluar pun. Cumanya dia tak duduk lah dalam kita panggil retinaculum tu, dalam terowong tu dah kerat. Okay. So tendon yang banyak-banyak tadi dia taklah compress, dia ada ruang lah. So that is one. Sakit ke dengar? Sakit? Tak. Yang akan release sakit. Boleh claim ke tak? Tak lah. Saya tak nanti kita kena tanya, mungkin saya kena tanya orang sok-sok, boleh cover tak CTS? Saya pun tak pasti. But But that could be occupational health easily. yalah kan, could be, kalau kata work related kan, could be work related, betul. Macam biasa ni berlaku pada admin kan, dah lama kan, dah bertahun-tahun. Betul. Lagi satu saya nak cakap terang, siapa yang pakai cushion bar untuk tangan tu? Yang untuk orang menaik tu ada bagi cushion yang macam bantal panjang tu diletak pergelangan tangan tu. Macam letak mousepad. Macam mousepad tu ada kan? Tak guna. Okey. Okay. Satu yang orang selalu orang buat salah ialah dia gibur lengan dia dekat situ. Oh, bukan ke? I thought it's for that. It's not. Kita letak kat sini tau. Sama aja boleh. Jangan letak kat sini. Letak kat sama. Hai, jawab mati dulu balik sis. Bila I tengok Yeah. dia jual yang mousepad. I Ha. memang yang letak. Ya, sebab kita automatically kita nak letak kita punya wrist kat situ kan. Baik, tak boleh, kita akan compress lah. Oh. Sini sikit. Begini Ha. kita kan. Serius. I was guilty of that as well. Right, tak tahu I boleh letak betul-betul dekat wrist tu. That it actually harms asal sebab kita compress kita punya wrist ni. Dia sama lah macam Yeah, sama macam tu tadi. I think this trend is very good for admin. Very bagus. Boleh, nanti kita bagi. yang buat kerja yang Bila you dah omong macam kita orang ni, bukan mental. So dia akan, dia baru akan nampak. Umur 40, dia baru akan nampak. betul. The accumulated effect kita akan nampak kan. Umur 20, 22, 23, 24. Imagine you do the same thing for 25 years, you get to see the bad results of Betul? it's not done Accumulative stress kita panggil ni kan, dia memang kita tak akan nampak immediately. Biasanya kita dah buat bertahun-tahun kita akan nampak efek dia lah. Ada Facebook post ni, dia kata, dia tanya ada ke yang dapat claim carpal tunnel syndrome. Saya baru jumpa 3 hari besok. Dia cakap kebiasaannya yang dapat claim ini yang bawa forklift. Yang ada ke dari bidang IT yang dapat, kerja bidang IT. Lepas tu ada yang dia insyaAllah lepas tapi tak banyak. So adalah. case by case lah. Mahal ke operation tu? Oh, saya tak pernah tanya lah pula. Saya tak pernah tanya. Dia memang claim. Dia memang you boleh. Dia covered lah, GL lah, GL. So dalam 10-15. Saya rasa betul tu. I think that's about Still that's a lot of about money lah. That's still a lot of money. Yes, still a lot of money. Depends on keadaan orang tu macam mana kan. Kita tak ada kerjaan dia pun semua dia ambil kira. But that again, that I have to bukan remind lah. Iklan tu atas kes apa ya? Sebab dia tak dikategorize sebagai occupational hazard. Kalau diorang detect benda tu bukan Coming from work. ataupun dia macam sebab-sebab lain tu dia kira-kira tak. So actually it goes back to how you document lah benda tu kot. Sebabnya you want to relate. Nak claim insurance, biasalah. Yang nak cover kan biasanya bila dia nak buat operation. Kan Hmm. kita dah Biasanya kan. sebab tu I tanya cost of operation tadi, sebab kalau 10 to 15k that is a lot of money. Untuk especially kalau kerja-kerja run forklift ke apa ke, Betul lah. huge money for them. Even untuk kita rasa lebih besar kan. Yalah. So macam tu lah. So tapi kena ingatkan jugalah carpal tunnel syndrome ni, you buat operation ke, you tak buat operation ke, still akan jumpa kita orang, still akan jumpa occupational therapist. Sebabnya after you surgery, you tak nak you punya scar tu nanti dia melekat dekat tendon tu pula. So you still need to do the exercises that provide. If you didn't do your operation pun, kita akan bagi juga tendon gliding exercises and interventions to help you with the pain, untuk membantulah. Tapi biasanya sekarang memang ramai orang untuk operation tu sebab dia akan bagi teruslah permanent lah, benda tu akan bantu. But you just have to go through the rehab for the post operative phase tu tadi. Kalau dia tak memilih untuk buat operation, apa pilihan yang dia ada? Okey, kalau tak pergi operation, kita akan jumpa kita orang juga, tapi kita punya akan lebih kepada adjunctive lah. Kita akan bagi macam pain management.
kita akan bagi cold pack, kita akan bagi exercises, standing gliding exercises kita akan bagi juga. But dia akan membantu, it help to reduce. It won't go away. Sebab orang tu kalau dah kena biasanya dia kena lah. So might as well kiranya solutionnya permanent solution, yes. A permanent solution will be an operation lah. So kalau kata you post-op tadi tu, apa bentuk terapi yang Okay, untuk bila orang datang balik kepada kita post-op, kita akan buat scar management. Obviously akan ada scar, dan kadang orang tak faham scar itself is not just what you see on the skin. Sebab dia potong nak ke dalam tu, nak ke retinaculum tu tadi, terowong tu ke dalam dah, kulit, the subcutaneous punya tissue all damage. Dan bila damage, dia akan ada scar formation. Split okey. Lepas tu biasa kita akan bagi SOT, kita akan bagi splinting untuk positioning, dan kita akan juga bagi scar management, dan kita akan bagi exercises lah untuk mengelakkan daripada scar tu tadi, parut tu tadi melekat kepada tendon tu pula kat bawah tu nanti. Dia ada benda-benda macam tu lah. Okay, any other question? Tak ada. Tak ada dah. Mira tanyalah satu soalan. Okay, alright. So kalau ada lagi? Tak ada. Alright, kalau tak ada soalan, thank you very much again for your time and attention for our module this afternoon. Nanti kita akan jumpa lagi tomorrow for our next module. Hopefully everybody will be able to make it. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you so much, Mr. Zahir, for giving us such a very beneficial training today. Actually, we gain a lot of knowledge. Yes. Banyak terms yang macam kita tak familiar, tak pernah dengar, so I dengar hari ni. So it's very good training. Thank you. So paling bagus apa? Heat fatigue lah. Heat fatigue paling bagus lah. Heat rash. Heat rash. Kita orang tak. Okay, see you Thank you.